Angikubingelele mbukele umsakazo wakhe Eswatini TV. Thami kwasembuyisa mbukeli, ngiyakubingelela ngiyakwemukela sihlelo lembukeli Litsini Libandla. Leli hlelo mbukela khona sibakhona ndzaba tetenkolo, sithathela khona embhalweni lokulivla uNkulunkulu. Ehlelweni ngembukeli ngiba nabo bafundisi noma abantu abaceceshekile ngadona ndzaba tetenkolo. Angithathele thuba mbukeli ngubonge lapho ekhaya kusibukela singumsakazo Litsini Libandla. Nikusibhalela nje mbukeli siyabonga kakhulu uqhubeka wende njalo mbukeli kuyafika ngalapha ngakithi emsakadweni. Njengenhlala yenda ke mbukeli angihambi ngedwana ukhona eceleni kwami umvangeli CN wakadlamini usuka lapha ebandleni lase Return to Christ Family Church lilapha eStwashini. Umlomtsala akahambi edwana uhamba na Rev NG wakahlatshwako usuka lapha ebandleni lasezulwini AEC. Angithathele thuba ngivusele Nkosi. Siyavusela babe Mbuyisa sivusele nembukele ekhaya egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngiyacela ukuvusela Mhayisa. Siyavusela mfundisi usele nembukele ekhaya egameni lenkosi. Amen. Mbukele ekhaya ke siqhubeka nayo indzaba lebesikhuluma ngayo evikini leliphelile indzaba yekukholwa noma faith. Solo siyakubuka nje nabo bafundisi bami ukuthi ngabe vele kukholwa kuyini. Lapha ke mbukele sesihambe sabona ke lapha emasontweni ukhanza ukuthi labanye abafundisi lapha Mhayise sebasebenzisa letinye izinto ukhanza ukuthi sebathengisela abazalwane emanti emafutha netithawulane loka naloka naboswayi bathi banzisa lokukholwa kalabazalwane kulabazalwane basale bakholelwa kuletinto ngabe vele babe kukholwa akusakhona ini lokusebenza nakodwa sekufunana ngathi ngaba khona lokungedako uma so unika lo muntu indvo lenye ukuthi asebenzise yona beside ligama la Jesu sinikwe igama la Jesu. Amen. But nasomnika emanti umnika bo oil lelikholo la lo muntu uyalisusa kuNkulunkulu ulibeka kule tindvo kuthi angeke aze uNkulunkulu asebende ngemandla akhe odwa kungekho lokho. Sesikwenta sathi mbita usethembile ngabe lapha evangelist ungathini Nkosi kunako sehlakalo sesikhona nyalo lamabandleni ngadi noma uyathengisa nawe hey manje sosemza igama lesehlakalo kusehlakalo vele kusehlakalo ngoba ngalendlela uNkulunkulu lasihlelele ngayo thina maKristu kuyingodi ukuthi kube na anything leba khona emkhathini wemuntu naNkulunkulu uva kahle baba kungete kwaba ngilo oil nemanti nami nje uma ngabe indlela yalomuntu leya kuJesu sekunawo lamkhathini sokunami lamkhathini akusasibo ukukholwa kwebuKristu lokho kungaba kukholwa kwakulokunye ukukholwa but masikhuluma ngebuKristu kufuna ukuthi kugcame yena Jesu ngova kahle lo muntu vele usuke somfaka emgodzini uma ngabe kutabana anything noma anyone between lo muntu naNkulunkulu ngoba thina njengabafundisi uNkulunkulu usithume ukuthi sifundzise labantu kuya kuNkulunkulu. Okay. Lokuthi labantu bamadi ngcono uNkulunkulu bakhona nokudimela ukuthi noma ngabe thina asisekho bakhona kusala naNkulunkulu basale badimela. Ngiyabonga kakhulu babe ngabe vele lapha mfundisi wami ngingakholwa yini ngikholelwe nje ngengibuyisa but ngingaye esontweni. Live la uNkulunkulu lithi kumaHebheru 10 lithi ningakuyekeli kuhlangana kwenu njengoba labanye sebanemkhuba yokungahlangani. Okay. Ningakuyekeli sho sine lesikholwa kufuna sikwenda umkhuba kuhlangana. Kuzenzo umsebenzi wabapostoli no baseKorinde chapter 14. iBhayibheli ithi ngesikhathi sihlangene usilomunye uta neliculo lomunye ete nesprofeto lomunye ete neLevi lomnye ete nesambulo salokho. iBhayibheli iske sikwende ngekushiyelana tigaba so that kutowakhiwa libandla la Kristu lokuhlangana ukuthi leli bandla lakhiwa ngilokuhlangana kahle kahle lakhiwa ngilokuhlangana. Okay. Ngobe khona lapho baseKorinte iBhayibheli ithi lo prophetha kwakhalibandla. Okay. Gani lokhuluma ngetilimi utakha yena. Uma ngathi umusha lokho ukuthi ngesikhathi sihlangene lo munye ukhuluma tilimi lo munye ahumushe letilimi lo munye prophet lakheke leli bandla ngesikhathi ke wena ungakahlangana ungakayi le
Tawakhe waninde libandla. Tawakhe waninde libandla ngoba libandla ngesikhathi sikanye kanye siphelele. Awusilibandla uwethu. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Ngabe ungathini baba? Ngingathi mina akube simo ukuthi kude lama emakristu. Okay. But uma ngabe ukhona lo munye noma bemunye ngiwena lo munye live la uNkulunkulu lithi kufuna nihlangane ngaphandle mabe uthi ngumKristu wedwana kuleyo ndzawo. But mabe ukhwa lo munye kumele nihlangane ngoba iBhayibheli kufana noma ufundi incwadi yabaseFesu lithi until we all come to the unity of the faith. The unity of the faith number 1 ukuthi sikholelwa entweni. So uma sikholelwa entweni kukholwa kunye kufuna sibe kanye kanye. Umuntu lokholelwa naye lutho loluthide nibakanye kuyo leyo nto leyo. So kukholwa kubita lokuthi sihlangane njengebazalwane njalo kashito umfundisi Hebrews chapter 10 verse 25 lithi manje ningakuyeki kuhlangana njengemkhuba labanye ikakhulu ngoba senibona ukuthi isuku lenkosi lisonzele malisonzale lisuku lenkosi kubuya kwaJesu Timothy ngoba madini so sidingana nyalo ngesikhathi sidingana kakhulu khona ukuthi sikhone ukuqinisana sikhone kulekelelana sikhone ukukhuthathana ekukholweni noma ungathi ukholelwa wena live la uNkulunkulu na Jesu ucobo lwakhe wathi asihlangane so kungahlangani nokungahlanganyeli kuyi disobedience Shothi wena awusamlaleli Jesu. Yabonga kakhulu umbukele ekhaya uyadivela abantu labadzala la bathi kumele sihlangane ngeke ukhone nje ukuthi ukholelwa wedwana ngoma kufune kwakhiwe lo mtimba waKristu. Siyabuya ke mbola yakho la ititolo hlala nathi ngwahambe. Sehlelweni imbukeli Litsini Libandla ngiyakumona thina umsakazo wakho Eswatini TV la sikhulumisa yona nje imbukeli indzaba yenkholo noma kukholwa kuthi ngabe vele ukholwa kuyini siyakubuka lapha kuthi ngabe vele simaKristu sisahamba khona yini ngona ekholweni sihambile ke imbukeli sengumsakazo sawathola ke babukeli lesikhoneka kuba recorder ngiyacela ukuthi ubabukele ngiyakholwa ukuthi utabathokotela basasichazele ngawo ema benefits enkolo. Kukhona umuntu kuyamsita kuba nelithemba emveni akhona ukuchubeka nempilo akhona ukuphila kulo athembele kulokunathembela ku umsita ukuthi athandaze umuntu ukukholwa kumsita ukuthi angendi intintfo letimbi asabe uNkulunkulu aphile impilo enekuthula nebantu. Bafundisi bami sanibavile lababukeli bakhuluma ngalokunenge angathi inkosi kuthi ngabe ungathini nje ngunako lokushiwo nginababukeli usasichazela ngekuthi ngabe vele inkholo yebuKristu imsita ngani umuntu. Uyathi masingakhuluma iqiniso ngisho ne-rate yabo suicide uma abantu bangakholwa bamkhole uNkulunkulu ngehle because ukukholwa kuletha lelithemba noma kungakalungi namhla kutawulunga kanti nje generally kukholwa kusithethe imveni tonke phela kukholwa kukukhanya sihlabele itulo sathi lifile livangele esivenisa kangwane lilethile kukhanya letinhlahla eziningi kukukhanya kukholwa ku-expose netindvo le kuveta bungwe bakho kukholwa nje mashumayela ngokukholwa noma mashumayela ngelivangeli liyabe bese silakhanyisa nalohlele bomnyameni abonze bomnyameni nalongende kahle abonza ngene kahle ngoba kungakhanya ubona lokungeko athi maswathi majazi ayafana wonke ebusuku noma ngigrey noma nginavy noma ngiblack noma ngibrown kuyafana but kukholwa kufike kukhanyise bese sesiyabona ukuthi akufanani so kukholwa kuyasisita ukuthi sikhone ukuthatha inqumo letingiko ngoba letingito ngoba konke sokubekwe ebaleni. Amen. Ngiyabonga kakhulu babe. Mfundisi wami naba babukeli sobavile bakhulumile ngako ukukholwa. Ngabe ungathini ngalo wacetha kusho phinze futhi ungasichazela yini ukuthi ngabe vele yini wona ema benefits akukholwa. Njengoba asho umlangeni lapha vele kukholwa ecala nje kukholwa ngeJesu. Jesu simemukela angene ngekhathi enhlitiyweni yemuntu azasipawula akusesimi lophilako kepha uKristu lophila kimi nalokuphila lengiphila kokalo enyameni ngiphila ngekukholwa intodzana yaNkulunkulu so lokukholwa nguJesu
akusiko ukukholwa nje lapha but Jesu ungena ngekhathi enhlitweni afike ashintshe lempilo yalomuntu ashintshe indlela yokuthi phatha nguva kahle baba endlula ashintshe indlela loqabanga ngayo tintfo tintfo loboti buka ti negative naso umukele Jesu ala ngekhathi bese uyabona hayi kungenteka lento so uyibona into ukuthi ngenteka so uyabona lokho singakhona kuphila ngaphandle kwalokho ngiphile ngaJesu kuphela kushintsha indlela ukuthi phatha kushintsha indlela yokuqabanga shintsha behavior yomuntu khona kumele umuntu alunge nale bekazidlova umthobise yabuye phansi alunge akhone kuphilelana nebantu labanye ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi ngalamafishane ukukholwa kuyamenda umuntu amukeleke kubantu siyabonga kakhulu mfundisi nangabe uNkulunkulu munye kwentiwa yini babe ukuthi tinkholo tibe tinengi ngalendlela tinengi ngayo lamuhla Kwentiwa ngiloko ukuthi kunasathana wo strategy lesikhulu sasathani sokuconfuse abantu bathithekile ngenxa yalokho ngoba livla uNkulunkulu lithi yinye indlela lezulwini uJesu so sathane ngoba angafuni abantu bayezulwini ubese uzama indlela yokuthi ngabenda njani bangafika ezulwini wabachila ukuthi indlela tinyenti because masikhuluma ngenkolo religion sikhuluma ngendlela so indlela yinye ngeKristu Jesu but lo kwena uthi tibe diningi lo uthi sathane uzame emasu nemaplan nemaqhinga ukuthi abantu badideke bagcine bangafiki uNkulunkulu kwentiwa nothi kunasathane ebakekho sathane ngabe kude tinkolo letinyeni ngiyabonga kakhulu baba ngabe ungayichaza uyithini babe siyabonga Mbuyisa la kubeka kumfundisi ubeka indvo lejulile ngobe sathane vele uyatime uyaplana sathane uyatargeta sathane akagadla umoya ubukile sathane wabona ukuthi kunetinkholo lelevel eti antichrist okay level eti imphika Jesu wase uthatha lendvo uyifaka la kulabala bathi basinzisiwe wafaka lokweduka ngikhulume ngensinziso but ngente lelivangeli lami libe ne false doctrine so that labantu batawulandzela usibalandzela kona kanakhikhasi lento ayisiyo abantu sengibendisa into letinye tami sengibabhekisa lena ngiyabaprofeta ngibadlisa lokho ngibendisa tonke letika labantu balandzela ngekuthi solo kukholwa as if kusinziswa kanti lento seyiya ekufeni lokuphakathi ngiyabonga kakhulu babe embukele ekhaya uyativela kumuntu lomdzala lapha abantu abadzala bayichaza lenzaba yekukholwa ukuthi kukholwa nginako siyabuya ke mbona khona litolo hlala nathi ungahambi Sehlelweni mbukeli Litsini Libandla ngiyakwemukela thina phela akho Eswatini TV mbukeli ke sibuka yona indzaba yekukholwa siyakubukwa nje nabafundisi bami sehlanako lapha mfundisi Dlamini labanye bazalwana ngisho njalo bakholelwa ukuthi baya ezulwini ngoba basabasihogo ngoba beva kuthiwa hey isihogo umlilo lomkhulu lovuthe emalangabi loshisanako ngabe ungathini lapho nje mfundisi wami kuliqiniso lokho ukuthi isihogo sikhona kuliqiniso ukuthi sivuthe emalangabi live la uNkulunkulu lisho njalo kunjalo futhi kuba sithile labanye lokuthi basesabe lesihogo ngoba into lebhlungu ufuna yesabe but it drive yokukholwa kwakho kufuna kungabi kwesaba sihogo kufuna kube kuthanza uNkulunkulu okay kufuna kube kuthanza Jesu uma uyohlala usaba lesihogo umzukwana wakhe nasibinzi sho uyokela lokukholwa uthi uyobonakala khona kukahle lokuthi ukhweshe ukuthi usibalekele labanye labasendlulile bahamba emhlabeni basitwe ngikolo ukuthi bese bayatshelwa leliqiso sisikhona sihogo kuyingodi futhi ukuthi namhla sisithanza Jesu nje bese siyakhohlwa ukuthi isihogo sikhona ngoba Jesu ukhulume ngaso kaningi but it drive ukukholwa ukuthi uya kude ezulwini ufuna ube lithando lesinalo ngaNkulunkulu losithanzile
Ngiyabonga kakhulu babe. Ngabe ungathini Mhayise mfundisi wami kuna indzaba yokuthi labanye bathi bakholwa kezulwini ngoba basaba sihoko. Siyabonga mfundisi. Kuliqiniso lakhuluma ko Mlangeni. Empeleni vele lokuthi nakukhulunywa ngelizulu kukhulunywa nangesihoko. Kwendelwa lokho lokuthi sitawe saba lokuya lesihokweni. Okay. Lokuthi avetwe Jesu ayindlela yekuyezulwini. Asisita kuphuma esogweni. Nawufunza kuba seThesalonika 5. Bekucala sahluko 5 verse 9 uthi ngobe uNkulunkulu akasimiselanga kwehlelwa lulaka lwakhe. Kodwa wasimisela ukuthi sithole insinziso ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Lelulaka ke la uNkulunkulu kufaka abantu esogweni vele. Ngethi bangakholwa nguye. So manje ithi ke wasimisela ukuthi sithole insinziso ngaKristu. So vele uNkulunkulu kube wakhuluma ngelizulu kuphela. Kuthi sita ezulwini sonke besitawuqabanga ukuthi siye ezulwini. Lokuthi abesuvete esihogweni kuthi isihogo kuthi esihogweni kuyala banje labanje. Vele sikholwa ngobe asifuni ke esihogweni. Sifuna ke ezulwini. Sifuna ke ezulwini. Ngiyabonga kakhulu. Ngivuka nje umbuto lapha mfundisi. Kuthi sakhuluma ngako ukukholwa. Kukholwa lo kweKristu. Kwehlukile yini? Kukhona yini kukholwa lokudzala ukukholwa kwalamuhla? Uthi awu thina sakholwa katseni. Yakholwa kwakudzala kwakwentiwa njena. But lo kwalamuhla mhlambe kona sekunale kunye indlela. Kwehlukile yini lokukholwa baba? Bokumele kungehluki. Okay. Ngoba encwadini namaHebheru live la uNkulunkulu sifetela ukuthi uNkulunkulu Jesu nguye itolo namhla naphakathi. Bokumele kungehluki. But ke lokunye lokuma strategies asathana nothi sicabange kanjalo. Bese sicabanga ukuthi kufuna salesetha ukukholwa kwanamuhla. uNkulunkulu akaguquka akashintshi netimiso takhe nenzandvo yakhe ime nje ayishintshi kuthi namhla isikhathi sabo Paula noma sesikhathi sabo John Wesley nabo Martin Luther noma sesikhathi sethu uNkulunkulu lakugadze kubo lakugadze kithi tikhathi tiyashintsha umhlaba uyashintsha into tiyanguguquka but libandla bokumele limele ngashintshi. Yebo kakhulu. Ngabe ungathini mfundisi wami unayindzaba lengikhuluma ngayo yekukholwa. Livangeli Nkosi wena Mbuyisa lishinjwa nguSathane. Livangeli alingeni kufashion Ngovakala. noma etsine singaliphuqula livangeli aliphuquki. Ngobe lo nkulunkulu lesimkhondako lo bekakhuluma ngebungcwele kaze ukhuluma ngabo nalamuhla. Yes. Bungcwele nje lokuthiwa ungenisa umuntu ezulwini iBhayibheli singaphandle kwekuthi sibengcwele ngeke simbone umbuso wezulu. So ke lobungcwele lobe bushunyayelwa itolo Nalamhla solo ngibo. So manje Sathane lento uyayiguqula ayende ngazuthi seyismodern ube lula nje itolo tsine sishunyayelwe livangeli ukuthi awujoli ukholo. So lamhla sesikhuluma ngedayithana ngazuthi info le impucuko ya kani livangeli nje nalithi umuntu uyahlala umfana uyahlala aze afike emshadweni. Intombi yahlala izifike emshadweni. Ngilelo vangeli lelo nalamhla lelita umix umuntu ezulwini alishintshi. Ngiyabonga kakhulu uyativela mbukeli balabadzala bathi levangeli belikhona itolo nalamhla futhi soloko lingilo. Ngiyafisa ke bafundisi bami sifike emaphethelweni aluhlelo lethu. Singafiki senivalelisa nje mfundisi Dlamini. Ngiyafisa ukuthi ukhuthade nanga umbukele ekhaya ngebumcoka bekuchubeka abambelele noma akholelwe evangelini laJesu Kristu. Uma ufunza incwadi ya Jeremiah chapter 6 verse 16 lisimanje manini etindleleni tonke nime kusho semahlangana ndlela nibuke ukuthi iphi indlela lengiyona lenza labahamba ngayo bayitolo manenda njalo ndawuthola kuphumula kwemphefumulo wena lokukholwa esikhuma ngako nguloko bakholela ukuthi umuntu aphenduke esonweni sakhe so asikholweni nguJesu yena yedwa ngeke phela uyasinzisa ngaphandle kwakhe
ayikho insinziso ngoba kude lomunye futhi kude ngeligama lesinziswa ngalo ngaphandle kwalela Jesu. Awumayi siyabonga kakhulu babe ngiyacela nawe mfundisi ukuthi ukhuthade nako umbukeli agcine evangelini lekholelwa kuJesu Kristu bese uyavalelisa baba. Ngakhuthata ngekuthi lokholwako akangayekeli ukukholwa. Lo ngakholwa akaphenduke. Isikhathi sifishane. Bible siNkulunkulu walithanda live kakhulu kangange ukuthi wathi made wanikela ngendvodzana yakhe lekukuphela kwaye kuze ukuthi noma ngibani lokholwa nguyo angabhubhi kodwa abe nekuphila phakathi. Abese uthi lokholwa indvodzana unekuphila lokuphakathi kodwa lo ngakholwa indvodzana ude kuphila lokuphakathi kodwa lulaka laNkulunkulu ulilengela etikwakhe. So kukholwa lokutawusenda sibe nekuphila lekuphakathi asingakuyekeli kukholwa noma ngabe ubona ngazuthi itinto atikuhambeli kahle but kuyabanjelela uthi Paula sengicedzile elibanga lami ngibambelele ekukholweni ngulwile kulwa lokuhle ngibambelele ekukholweni ukholwa lekufuna kubanjelelwe kuko uze sitawufika ekhaya ezulwini. Thathe lethuba mbukeli lekubonga abantu abadala kusihlonipha nje sengumsakado ukuthi bebangeta kithi betosherishela nalwati lolukhulu kangaka lesabasiphe lona ngekukholwa. Siyathi ke mbukeli ukuthi singakhuluma kuze kuyokusa indzaba yekukholwa indzaba lenze lesingayikhuluma cishe ilanga lonke but ngingayaso sikhathi mbukeli isihlelo sishaya libeka lapho sithi nje qhubeka usibukele sokumsakado Eswatini TV sibuka semaswati usale kahle mbukeli.